edi kan fata wo ene atade a ene wo kɔ eye mienu o yo de fata wo no wo hɔ ena de no kɔ no wo hɔ ye wa atade bi wa wo hya asada bibi a wo pebia wo benya ye wa atade bi wo so a wo hya asada no wo kra wura be ho saa ya atade ne style no na be ma wani age ana se atade ne color no na be ma wo wura ho eye on eso bia ne color ene ni sunsum ekɔ eti sa wo hu de no anhye sa atade na wo bo se bia wo de be show bi se bia e baifo na so na wa na wonim de wo so ye me ma ne fo di so aye kwa ho di manu so achi mi kaka kwaku Captain Smart we konya abasobode e wo abrochimem Organization of Ghanaians Abroad and woman GHACIF kwajo fojo eno de wa no ma bona baso and eno de kan ansem training wanya sa abaso de kese no wow kwajo Smart nsaka Captain kwajo Smart and was say what obi bia say Honorable Dr. Professor Michael Osei Mensah or Vice President Gasif and Ananasa Sasaku MPP chairman and ekuo no mu manyina was what obi bia say ebiemu so was say what the national head of the Church of Pentecost France Pastor Awuku and afi presiding elder and asore manyina Church of Pentecost manyina kwajo Smart was what obi bia say yamanitrim kwanso omoni adwuma kwaku CJ Jean Kratan gu anim Kratan de gu anim bebrebe na CJ unim sa okọ patenga yase nsam efiri oba na nyede na watwe awie ye obeka ya Adom kase ya ka wansma ka na ka afu me nda no nko ampo na mete se regional minister call ho ana nnura anapa ya ti se etu aka nipa ba ko mo no so ahwe etu aka nipa ba ko am afrim ama samra me kasa yi de obokra ta Ghanaian Times ya ba na Adom kase de onim sa asem ni si ya na yedika ka dada nti yedika aboto ama mansa nyina da tubia ya chi nipa maako num eni ase adankora o matwa jatum se wom eno so ye maako du a chese ntokwasem eni ahensem e ma ne homene so wo ho no ena akofa sa asem wo nyina da e de aba eno okokpatenga sese epagfa irbambo mu pa sade be ya hunu ni mpre nu so ntiri sabe ntokwasem bia san koma ne homene so ma ne kofa asem ma na obeka ya corruption perception index e won sem by e ma ekowi ase yesi abanya 40% e ba no manfo say na ban sori na corruption yetu na say corruption yetu na so panyini matia medu ya hyada atia so ye edu panyini akoso so so wonhwe no moa obi obedi Ghana sika bia yanyero next kind of fabra ena mo kura banya 40% no nya we de yekodi die bi said de ma me abo apese awie ne ekoka bia hwe wasofo wane na hwede obo won sam so ababonte was wo abeka say bia na say wonte baba wo abeka say aban de akoso no emu aban anasa aban ma no body bia no wonte baba sa wote baba pa nka bo sa aban wode no ma gugu akwa mu pa esa se kenye no ma aban de agugu akwa mu a e bia anka ketashen ka beje nsem wasinse enti yo no te baba no nchirima ode eba no no te baba yo enti wa obeka se aban awi bia no na sa wote baba esa obeka ta Ghanaian Times wode won sem aba na esa de Awurade Adom yase constituency bia e benya ambulance kra me bi besaka ebi bakachi onze constituency say o mai 275 na sa ahanu aduoso enum ena aban di ambulances 307 edi aba na sa abroso abroso it is how tie afiri mu kra na na sa ka be say aduonu ne kakra a te say no no de abroso esu nya be ka gum putogum ni hwegum ni nyina kwanse kro na mu om chesa asoye bi wo hono mu a emu oduru a won bema sa ambulance ni bi akokọ ho mampani asoye ene miamia bi wo hono ma aside 275 no sa miamia no won so mbenya sa this year election year this year inti ebeto aba dia na ne ka be ya ka ambulance na candidates ni bi anka primaries no mo sha se ma bi memmen wo mo wo you study as ya Jim FM study afi amafo be na okasa na opese o kire sen say about primaries no mo be ko no obi be hia ambulance who say about de duru ha wutimi kire de besi na ya na akwa setete box na de to about the two mosu
Wow, delegate. Yes, I said, was a fear delegate. What I say? What I say? Oh, honorable, oh, Metawachi. What dear we Kakra will print here. A drew about 1 and above the Saunobia. Oh, Cabana Sanaki, the Biabin Bay or more. And you come in case of ABR. Wow. What to say? Adom so paramedics name. Okra the Bay. Yet, 400. Then you come. Could you find you on the down near Tamno, near the Natu, paper near the Swiss Sunaja. Yet, do corner be at me. Come on. It's Ghanaian times of Bocrata and Ned the Ode Abba and no into Saka, Ubu said the Noma AC Echo. Now, Unim says, he is saying, and Yadia Bama company for Bia best meant to a maimu. No more permits for new cement companies, trade minister. Hey. The Abana, I said, the Ohana, Yami and Kony, one. Now, also for the copium with Mediasim. Anyway, the country just said, Nadia Bama Quabu. I'm a permit, your best romantic. Aquaso Ewa Maimu. It's another Obocrata, I friends, the Daily Graphic. What the Abba Mountain na wapanyini baako wabempa ye ewo kontabu mumre bi atwa no ya ban kontabu fo panyini no a government statistician that word naked pa statistician statistics bus statistics kontabu wabin wo mu pa da sebra professor Wutibuaten no what they say bia ba beto monten na woye man hene the man new jabin na nan matra nkonwa was ya brebia ya ka se bi se Ghana ye to abawia betua di kunima is only 50% plus 1 vote 50% plus 1 vote was say mathematically wrong a bank kontabu ma wrong percentage figure it is all of 50% now the figure no be ka ho mathematically it doesn't make sense. NCC so. Minim said you be see a trema fan. Iti em say omo ma be won kontabum na betumi a twese say yanka ne saying because 50% plus 1 vote and dey enim sansa ye to aba betumi adi kunim no abato ni nyina ye boa no a e wo so ha mabu pa aduonum edi ka to de ma wo ansa na wenya vote no baako betim baako ade aka ho tenya koso so say kim wadi kunim opanyini se yemfomso etimfomso no emse munchemu na chei ene ode baba de Obocrata friends the Daily Graphic ene wode we aba Mountain na New Plan Ghana Limited yase busumi we awie ye yatum New Plan Ghana Limited busumi we awie ye yatum krokro na ebi mo kasa na New Plan cry se kan tete no sa ban kofa ka ba na New Plan fo no ne de amomo no mo shetai no mo she modgat no mo she we no mo ye siesie wo ho it say no ye se omo tiwe cry hu omo so fa say ka izi ye bi omo imu bio ye je bio tie no aso omo to na boso mi so ye tu omo ka it say dey say etum krokro kra the Obocrata friends Daily Graphic no de we aba Krata no we graphic untumi nwi abra unko pe 13 pe 13 dey say wo na yo dia ma ho nsam me de to ho ma nti dey fa to ho ma me ati anu free hotel na ye fancy wo se ma ye ba no da ubo se adwuma ko bi ye se ne kasa ne bofotene Cassandra Twuma Mpofunie en wo se ma makoma kudu ya wo bo wo ho moden e PR adwuma mu na the Obocrata yi e de aba wo de Miss Cassandra Twuma Mpofu head of PR e wo Ghana Education Service or the naka ho adiki ofe bia eka ho bi na afei empanifo atiche bebria wo ye ma na wodi akotene e wo emma adwuma yo mu efa da obo enwuma wo mo susu da Obocrata yi ede wo mu din aba na afei wo se emma kuma ko empem nsia hasan ene edoso nkron na ene yafa wo mo ye mabunu na ye ma wo mo ntete yesere bi obetimi agya wo mo na so a wo se wodi mfie miensa o se 3-year green skills Ghana project na wodi eboa se de beya emma betimi akonkan ni nyina ye se de wo pagya emma mu wo wiase se de beya enkoba se de bia na ehwe mema anim ansa na ye se bakoya no na ebe sha atare na ye ntimi nko wa bra Kumasi Asante Kotoko enra wo mama ye dokono ka abontin sui ye moso mo na mo pe dokono na mudi ya ye di fufuo de enra ye di fufuo pa sawa ho menra chakra na medaye obedantem en obinwom obedantem ebe na sije me di dokono se di fufuo obedantem babu ni mi enu nyina na yesi ayi ma wo mo ko America ko won se ye betwam chronicle ye pa na me na mo se na ye fancy ana
why am I doing so? Person to kwa bruch they kwa wono. Say you be wo krom he ya. I'm John home Ramiba. Faber was so ya de bro ya de ho ase da Vitamilk na fi Franco Trading Enterprise.